Como é que eu vou lá? Dekop? Yon nan miwa? Mbe ok chéri, va yon problème. Gade nan yon. Si kal kom sa mbaka ba ou apre sa nan miwa, mwen ap preta sa nan poch kon pou mka bon ba yon sa vos. A e soti? Ou pa kage sa nan miwa to ap kite mla gre gwa pitit la? Non ki te met sa nan men. Mbe ok, pa gen problem. Ou met ale? Sa apret nan poch. Ou met paran, pa gen problem. Mbe Ou ok. met ale? Ap vin nan de. D'akon. Alge kou! Ebe wap chavwa. Ah chéri. Oui, sa gen. Oh, ou a fait manger chéri? Oui, m'a fait manger men mwen ou ba? Ou a fait manger? Oui, Oh, kode yon bay sa wap fait manger la? Kode yon yon wap fait manger sa la? Mwen pou nou? Miwa pou mwen kaba repons. Ah ben miwa la. Miwa ba la. Après miwa pou bon. Miwa pa, moi serviette, moi fait manger. Mais miwa chéri. Gade bien pou. Gade m gade nan miwa. Mwen. Sap nan miwa. Li pou abati de jodi a met pran. Sa, li pou machan mayok la, li pou machan sel la, li pou machan blo, li pou machan viande, li pou machan ziri, li pou machan l'huile, li pou machan lam nan, pou tout machan. Comment?